Potrebno vam je vrlo malo ove kreme i oslobodit ćete se začepljenog odvoda brzo i lako. Ovo je umivonik u kupatilu i kao što vidite voda se zadržava, što znači da su se najverovatnije nakupile dlake. Vrlo često se desi da operem kosu u umivoniku i zatim nakon nekoliko puta se napuni odvod. I pogledajte, evo upravo izvlačim par dlaka. Rešenje, krema za depilaciju. Ona razgrađuje dlake i zato će nam danas pomoći da pročistimo odvod. Kupite najjeftiniju kremu za depilaciju i nju iskoristite, mislim da košta oko 200 dinara. U posudicu ću sipati malo kreme za depilaciju. Zatim dodati vrelu vodu, pa promešati. Nije bitno ukoliko se krema u potpunosti ne otopi. Smesu sipam direktno u odvod, a zatim dodajem još malo čiste kreme ovako u svaku rupicu. Ostavit ću sada da deluje 30 minuta da krema odradi svoje. Nakon 30 minuta ću sipati malo deterdženta za pranje posuđa u istu ovu činicu, a zatim u nju sipati i vrelu vodu. Sada je potrebno ovu tečnost da sipate u odvod i da isperete. I pogledajte sad, voda teče glatko, odvod je čist, bez skupih hemikalija i majstora. Ako vam je ovaj trik bio koristan, ostavite komentar, kliknite like i ne zaboravite da se pretplatite za još praktičnih saveta i recepata.